Kad vam neko spomene novi preklopni mobitel, možda pomislite na ovako nekakav povoljan od par sto kuna sa jednostavnim funkcijama. Ali na test mi je došao Galaxy Z Flip i moram priznati da je jako cool imati nešto ovakvo novo što do sad zapravo i nije viđeno. Usporedi HR. Kad se ovako otklopi, Galaxy Z Flip unutra ima 6,7 inčni zaslon i ekran prekriva cijelu prednju površinu, dok su rubovi zapravo vješto sakriveni u ovom obrubu. Mnogi kojima sam pokazao mobitel, prvi dojam je bio wow, kako je to savitljivo i upravo je taj pregib nešto što će najviše stručnjaka kritizirati. Meni se čini da je dosta dobro izveden, ne vidi se pomicanje ekrana kod otklapanja, kao što se to vidi na Huawei-u recimo s preklopnim ekranom. Pregib se ne vidi kad ovako iz ruke gledate ekran i po meni to je najvažnije. Preklopni mehanizam je čvrst i mobitel sjeda precizno kad je otklopljen i zaklopljen. Ok, nakon što prestane divljenje preklopom sa vidljivom zaslonu, vrijeme je da pogledamo što Z Flip zapravo nudi. Izvana je malen i mene podsjeća dosta na žensko ogledalo. Sprijeda ima ovaj 1,1 inčni zaslon koji pokazuje tek osnovne informacije tipa ko vas zove, koji je datum i vrijeme. Ovaj okvir je aluminijski, a izvana je staklo. Znači ovo tu je staklo, a iznutra ekran je normalno prekriven plastikom koja je savitljiva. Kada je ovako otklopljen, zapravo je iste veličine kao i Galaxy S20 Ultra. I moram priznati da mi je super imati ovako velik zaslon koji kad ga stavim u džep zapravo i ne strši toliko. Podržava bežično punjenje, iako je baterija manje kapaciteta od S20 modela. Straga ili sprijeda kako uzmete, ako je zaklopljen, su dvije kamere. Jedna je ultra široka, druga je standardna široka i kamere imaju 20 megapiksela. Radi se o nešto starijim modelima kamera, tako da ovo nisu najnaprednije i najbolje kamere koje možete naći u S20 modelima, ali dat će vam svejedno solidne, dosta dobre fotografije. Samsung je pred 15 godina bio najpoznatiji upravo po preklopnim mobitelima sa ekranom u boji i sad se vraća u velikom stilu. Z Flip je vrlo atraktivan, iako se ne radi o top modelu. Zapravo, možda bi radije čak imao ovaj Z Flip nego S20 Ultra, barem na neko vrijeme, mjesec dana ili dulje. Čini mi se jako praktičan, u džepu ga ne osjetiš i nadam se da će Z Flip pokrenuti lavinu ovakvih modela.